Bisi kebangma rombai raida sayatei Bangladesh rok ari sibayei Bharat hapaimani obnotei no thangnai 19 tarik May 2025 salmario kendra hapani bukhaktei notice jari ongkhormani tabuk je Bangladesh rok raida sayatei raida sabayei Bharat hapani rok no 30 din ni bisingono ma rohornai hinei joto rajyono saklai rimani eba notice jari khlai jakmani kendra hapang home ministry borong wanang Amit Shah tai prime minister ni teiphangbai obahaikeno saklai jakmani obno tui kereng kereng thayo eba kereng kereng amsayo kereng kereng district ha state rogno obahaikai naikoloi naitukjagoi romjagoi tongjakmani police rok bai tei public rok bai obno tui no tabo haste gonangui bo tabo obahaikeno rotugui tongo tai mass gathering khlai tongo rally khlai tongo Bangladeshi go back Rohingya eba raida sayatei illegal babe hapainai rokno rohornani engtho dati dati police protection hinai rutugui abahaikeno tonglaimani slogan laye obno tui no miya hangkai sondeho mulok bai khoroksa romjakha 26 Asrambari assembly constituency ni bisingo khopjak khowai champahwa thanani bisingo klaijak Kolabagan ekolaibo English medium ganani tiasar kem ganani Kolabagan hatio miya sondeho mulok bai Kolabagan amsaini lukurok romkha khoroksa wanjai bini mungkha eba tak saimalainai tai bini detail jeng saimalainai bo jagani khapani tahotai bhuksong je khoroksa sondeho mulok bai Bangladesh ni je miya romjaknai bini mungkha Sanju Pal bufani mung LT Rakesh Pal bini kaming Toblabari hinei bini dugmeno nugmani tai bini dugmeni bisingtei saimankha Moilogonki Grand Panchayat Block Khowai Post Office Sunatola pin code number 799207 Khowai district Tripura state hinei sijak tai 12/9/1983 Sanju Pal Bufa LT Rakesh Pal para Toblabari hinei bini dugmeno tai bini dugmen bisingtei obobo saimankha bini birth certificate hingke PRTC eba residency ni bai khapilailia bini birth certificate ni document bini birth certificate sijak tongo dolabil post office hingka aro tongo pormura hinei sijak tai PS Khowai hai hinei bini birth certificate hingke sijak yang bini PRTC eba residency o hingkakai bini je jaga Toblabari hinei sijak tai Sunatola post office tai aro tongo Moidogonki Gram Panchayat hinei tai bini khuktingo khnai bo mankhasung o jorao sungpuru bini baba hingkakai yang asambo agio tongo pia asano hoite bor songsar khai phaimani hinei bo sawi khonarebo abon tuino sondeho mulok bai amchaini lukurok bono romkha miya sanjani jorao Kolabagan hatiwo tai obo nugi mankha bini dugmeno je PRTC eba residency o nukha Office of the Subdivisional Magistrate Khowai District Tripura Government of Tripura orbo sijak tongo je magistrate Khowai magistrate ni bukhaktino bini je PRTC tai residency sramjakmani piaba o residency sramjakmani o sil chiming tagui rohjak government ni bukhaktei yang tai aro kono government ni signature krei kono aro signature krei je PRTC tai bini je residency o kono government ni through theke kono signature krei nai din norabo o document angno khengkai tabu norok wansok di LT Rakesh Pal ni busala Sanju Pal bot ki legal na illegal na Bangladesh ni hapaimani na kiba bo Tripura ni nagorik ungui tongmani tabo lukurok na abo wansok sinai miya sanjan jorao Sanju Pal je public ro bai sondeho mulok bai je rombui toni jamani paithago champaho thanani police naimthang yago bono rohorka paithago champaho thanani naimthang bono Tulasikor piachisa hamnogot langgui medical check khlaike medical check khaimani pore bono champaho thana lokabot langjakha oboni yagulo bono kotor rohna hinebo koktoma tai bini document ok busu jotoi sotik oborok naijaknai tai bini nokni je guardian ni document tai bini document bai obo adjust da obono bo naijaknai hinei koktoma jeng saimankha omo haikino jodino public rok sondeho mulok ungui tongkha hangke omo haikino romdi naitongdi choyakari chini kok TV video report chini kok TV